Pravi drveni čamac. Ima nazad i šrafiće da se motor pričvrsti. Austrijanci na inu. Čamac na inu, ali ekstra. Pravi drveni čamac. Ima i komoricu ovdje, a ima i rupicu za lanac. Da. Malo još špic, ali je nazad ravan, može ići jači motor na njega. Ima i te cevi plastične. Može da stavi neku gore, jel da se rade u tendu na strišnicu. Ekstra čamac.